Jakom AUC Raila Odinga onyiso chia mare e yudo loch e yiero mar AUC matimore ngeso manyien Addis Ababa, Ethiopia. Raila mane lose kinde mane olimo familia jalendo mosenindo Leonard Mambo Mbotela owacho ni osetimo campaign maber e pinje Afrika kendo ikore ne yudo loch kendo chako tich kaka jakom AUC manotok yiero no. Omedo ni ko yudo loch to dhi neno ni okelo lokruok e pinje Afrika mondo oyud dongruok mowinjo bedi. Sisi tumetembea bara hii ya Afrika yote, tumekutana na viongozi, tumeongea na wao, tumewaambia sera zetu na yale ambayo sisi tunatarajia kufanyia kwa bara hii yetu ya Afrika. Vile unavyojua, bara ya Afrika ndio tajiri zaidi kwa upande ya rasilimali ya nchi kuliko bara zingine, kwa mfano upande ya madini na kadhalika, na hata kwa watu. Lakini tunasema ngarawaji tuko na mali, lakini sisi ni tuko mafukara. Hali ya maisha watu wetu katika bara la Afrika iko chini. Tunataka kubadilisha haya ili Afrika iinuke, na Afrika itajengwa na Waafrika wenyewe, sio na wageni. Wageni wanakuja katika bara ya Afrika kuja kujitajirisha, wanatafuta mali hapa kwetu, aje hapa kusaidia sisi kwa pande ya maendeleo. Lakini sisi tunataka kusema Afrika kwa Waafrika, Africa for Africa. Na hiyo ndio mimi nasema, ndio sera yangu, na mimi natarajia nitaweza kuchaguliwa. Nikichaguliwa, ninawaambia kwamba nitafanya vile ninavyotaka, vile ninavyoweza, nikiungana pamoja na viongozi wengine katika bara hii kuania hali ya maisha ya watu wetu. Jodak achiel gi jowuoth matiyo gi apaya mowuok Nairobi kocha Mombasa mane kar dak Mlolongo owuok oko ka romgi ka kwedo rochni e yore wuoth ewi daraja manolos ne jowuoth magiwacho ni nyaka sani joriemb boda koro loko yorgi. Jowuoth mahinyo tiyo gi daraja no mathoth gi odak gi ng'ol yango ni joriemb boda osebedo ka thiro wuodhgi gino maketo ngimagi kama rach. Joriemb boda to kata kamano oywago bor ma kuonde monego gilokre go